Josunean hasiko gara. Egun dan hori, lehenengo ohartxo bat daukagu 14. puntua, eta gaur da ez ohiko osoko bilkura. Orduen 14. puntua ez dago erreguta galderak. Badakizu zelan hasiera batean ez genekien zein data izan behar litzatekeen, gaurkoa edo 30ean, horregatik, bale? Lehenengo da azken osoko bilkuraren aktaren zirriborroa ezagutzera emotea. Bigarrena da alkatetza ebazpen berri batzuek emotea, 489tik 500 eta 50 arte. El punto segundo son las resoluciones de alcaldía de la 498 al 550. Hirugarrena da azaroaren egindako udal kontaketa akta onartzea ala badagokio. El punto tercero es aprobación si procede del acta de arqueo al 30 de noviembre del año en curso. Laugarrena da datorren urtean aplikatuko diren zergak eta tasak arautzen dituzten ordenantza fiskalek behin betiko onartzea ala badagokio. Bueno, bai puntu honetan eta bai 5. puntuan abstenituko gara tasak eta zergen eztabaidan egin genuen bezala. Oker ez banago, 5ean behin-behineko onarpenean uste dut baiezko bozka ematen dute, baina, bueno, algazten zire. Bosgarrena datorren urterako udalaren kirol instalazioetako zerbitzuetarako tributu izaera ez duen ondare prestatzeko publikoa behin betiko onartzea ala badagokio zuek abstenido. El punto quinto, que es el de aprobación definitiva, se procede de la prestación patrimonial de carácter público no tributario para los servicios de las instalaciones deportivas municipales del próximo año. El Grupo Municipal de H. Bildu se abstiene. Seigarrena, datorren abenduaren eta 8ko 504 aurtengo alkatetza dekretoa berrestea, kreditu aldaketa, kreditu gehigarria, hasieraz onartzeko udalbatzak hartutako erabakiaren aurka aurkeztutako reklamazio otsorik ezetzi eta kreditu aldaketa hori behin betiko onartzea erabakitzen duena. Es la ratificación del decreto de alcaldía, el número 525 de fecha de 28 de diciembre del año en curso, por el que se acuerda desestimar en su totalidad la reclamación formulada contra el acuerdo adoptado por el Pleno de aprobación inicial de modificación de créditos, la número 725, crédito adicional, y se aprueba definitivamente dicha modificación de créditos. Lehen komentatu nuen moduen, badakizue bapatean Toledoko abokatu bat eta orain Madrilgo bebai abokatu bat hasi dira errekurtsoa jartzen. Hirugarrena izan da, agertzen da Bizkaiko aldizkari ofizialian iragarki bat, derrigorrezko iragarki bat, eta bapatean agertzen da handik abokaturen bat, eta reklamazioen bat. Kasu honetan, izan zen taberna jartzeko han gasolindegian, eta eskatu digute espediente osoa, Madrilgo abokatu bat. Berak ez da doakiona, ez da interesatua, baina jarri du. Eta ja da, 3. Eta nik uste dut, orain, atarako dugunien aurrekontuarena, gauza bera gertatuko da. Jakinaren gainean egon behar zarete.
Zazpigarrena da, Ugo Mirabaizko udalaren funtzionarioen eta lan kontratutako langileen ordain sari egoera onartzea ala badagokio aurtengo, eta datorren urterako. Aprobación se procede del incremento retributivo del personal funcionario y laboral de este Ayuntamiento de Ugo Miravalles para los años 2025 y 2026. Zortzigarrena da Ugo Mirabaizko udalaren hainbat seguru polisan kontratuen esleipena arautuko duten administrazio klausula berezian eta preskripzio teknikoen agiriei onarpena emotea ala badagokio. El punto octavo es aprobación si procede de los pliegos de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas que regirán la adjudicación de los contratos de diversas pólizas de seguros de este Ayuntamiento de Ugo Miravalles. Bederatzigarrena, datorren ekitaldirako udal aurrekontu hasieraz onartzea ala badagokio. El punto noveno es aprobación inicial si procede del presupuesto municipal para el año para el próximo año, el ejercicio 2026. EH Bildutik uste dugu urteko azkenako osoko bilkura bezperan deitzea arratzaldeko azken orduan eta aurrekontu negoziazioa martxan izanik aurrera politiko izugarria dela. Aurreko urteetako aurrekariak ezagututa, gobernu taldeari eskatu genion 2026 urterako aurrekontu proiektua ahalik eta azkarren bidaltzeko, negoziazioak behar den bezala kudeatu ahal izateko eta horrelako garrantzia duen gauza bati behar besteko tartea emateko. Horrela adostu genuen orain dela urtebete sinatutako aurrekontu eztabaidan. Hainbat arrazoi direla eta ez dugu proiektu honen berri izan abenduaren 2 arte. Udal gobernuak negoziazio bat nahi badu hemen izango du EH Bildu. Udal honerako entzuteko, eskaintzeko, ekarpenak egiteko eta batzeko prest. Baina 11 aldiz aipatu ostean osoko bilkura hau abenduaren 30ean egiteko aukera mahai gainean zegoela eta hori egiteko arazorik ez zegoela, azken orduko aldaketa hau guztiz ulergaitza da. Harreman instituzional zintzo bat erabat utziz. Izan ere, jarrera alde bakar honek negoziazio serio batek eskatzen duen errespetutik aldenduta, gure ustez aurrekontu konformistei ezetz esatera behartzen gaitu. Ambizio gutxikoak eta ugau behar dituen hainbat proiektu eta problematika batzuk atzean uzten baititu. Izan ere, herritarrei eta bereziki gaztei eragiten dien arazo nagusitako batek, etxebizitzak, ez du partida espezifikorik. EH Bildu negoziazioan proposatzen zuen bezala. EJ hitzetatik ekintzetara eta bere etxebizitza politikara 180 graduko biratik pasatzen ez den bitartean ez dugu lehentasunezko gai honetan adostasunik lortuko. Beste lehentasun puntu bat, jan ere ulegia familien beharretara bideratzea izan da. Horretan ere, ateak itxita aurkitu ditu, naiz eta gure aburuz proposamena guztiz bideragarria izan. Egia da, negoziazio honetan zeharren bat akordeetara heltzeko aukera egon dela eta udaltarrentzako neurri onuragarriak lortzeko hainbat proposamen egin ditugula. Baina gure ustez, errealista eta kalitatezko izan den proposamen honetan hainbat traba izan ditugu. Azkenengoa atzo bertan. Gaur ezezko bozka plazaratzen dugu. Hala ere, ugotarren bizi baldintza hobetzeko konpromisoan berresten gara gaurkoan. Eta horretarako erantzukizun eta zintzotasunez arituko gara orain arte egin bezala. Eixertuko zute mesedez lehenengoko esaldia errepikatzea zaitu lertu. Lehenengoko esaldia esan duzuna. Hasierakoa? Zer politiko izugarria da, aldiz dizutu lertu zer esan duzun, mesedez? EH Bildutik uste dugu urteko azken osoko bilkura bezperan deitzea arratsaldeko azken orduan
eta aurrekontu negoziazioa martxan izanik arduragabekeria politiko izugarria dela. Azkenengo arratsaldean osoko bilkura deitzea arduragabekeria politiko izugarria dela. Uste dut ja, eta grabatuta dago, urrian ja esan genuela osoko bilkura 23an egingo genuela. Azaroko osoko bilkuran berriro galdetu genuen, eta berriro adostu genuen dagoen artean, 23an egingo genuela. Egia da, Zirriborroa orkestrakoan, abenduaren 2an, esan genuela, denbora gehiago behar izan ezkero, litzatela gela arazorik egongo 30an egiteko. Zirriborroa, egin genuen bilera bat, 8 egun beran dago. Zirriborroa entregatuta 8 egun beran dago egin genuen bilera bat zuen zuek zeneuskaten zalantzak argitzeko. Eta hor ere esan genuen, behar izan ezkero, proposamen gehiago egiteko, denbora gehiago behar izan ezkero, luzatzeko prez joan dela. Baina, guk erantzun genizuen, ez genuela baztertzen 30an egitea, baina 23an egin nahiko genuela eta horretarako uste genuela denbora geneukala. Proposatu genizuen larun batean geratzea, bai goizez eta bai arratsaldez. Zuek ezin zenuten larun batean. Igandean, 9etan geratzeko proposatu genizuen edo arratsaldeko 6:30etan. Eta zuek 9etan ez 6:30etan. 10etan, goizik 10etan izan bazen. Eta bestela, astelehenean, geratu ginen astelehenean. Eta astelehenean geratu ginen, eta hortik atera zen proposamena, berdina zen, aurreko astean bidalitako berdina zen. Orduan, ulertzen dugu eki duzuela denbora hori aztertzeko, eta gainera, esan zeniguten, asteburuan, aurreko astean, asteburuan zuen jendearekin, eztabaidatu behar zen dutela, eta hori dena. Ulertzen dut, guk proposatutako, pasan astean bidalitako proposamena eta gero, batu egin zaretela zuen jendearekin, eta gure proposamena eztabaidatu duzuela. Eta atzo zen duten bilera. Zuek erabakiak hartzen dituzue, zinegotziak ez diren beste pertsona batzuekin. Eta hori guk errespetatzen dugu. Baina batzutan, zuek herriak aukeratu zaituztete erabakiak hartzeko. Eta zuen jokatzeko modua hori izango da eta errespetatzen dugu, berriro esaten dugu. Baina batzutan, tokatuko zaizue zuei erabaki hori hartzeko. Eta gainera, berriro esaten dugu, seguro, aurreko asteko proposamena, ja aztertu egin zen dutela zure jendearekin. Eta ez genuen baztertzen 30an egitea, baldin eta negoziazioa luzatzen bazan. Baina atzo argi geratu zen ja, negoziazioa puntu horretan zegoela, eta nik uste dut, ezen duten argi esan, baina azteniteko asmoa zenukatela. Orduan, luzatzea bai, baina negoziazioa luzatzen bada. Ez zuen jendearekin batzeko, guk ez gara zertan pendiente egon behar, pleno egiteko zuek zuen jendearekin batu behar zaretela. Orduan, hori, eta eduki dituzue 3 aste, beste urteetan bezala. Denbora berbera. Denbora berbera eduki duzue. Eta beste urte batzuetan ere esan dizugu. Luzatzeko prest gendela beharrezkoak esan ezkero, eta beste urte batzuetan ez duzu eskar. Baina beste urte batzuetan eduki duzuen denbora berbera eduki duzue.
azaroaren 2an eman genizuen zirriborroa, eta 8 egun berandago batu ginen zuen zalantzak argitzeko. Bilera hori eta gero, zuen proposamena bidali zeniguten 5 egun berandago. Guk gure bigarren proposamena 2 egun eta erditan. 2,5 egunetan bidali genizuen. Eta 4 egun harina bozkatu duzue, plenoan zera, plenoa 4 egun harina. Eta esan dugu lehen, gu pendiente egon gara, baina ez gu bakarrik, badaude hemen langile batzuk ere, pendiente daudenak, eta hori respetatu egin badara. Eta atera ginen atzo bileratik, zuek, galdera bat egin zen diguten, proposamen bat egin zen diguten, eta zen genizuen, azkaren entzungo genizuela. Joan ginen bulegora, eta ordu erdian erabaki hartu genuen, erabakia idatzi eta erabakia bidali. Ordu erdian. Eta zuek, aste bat gehiago behar duzue, zuen jendearekin batu behar zareteak. Zentzu horretan, guk ere hori egingo bagenu, guk ere egingo bagenu, bilera bat egiten dugu, zuen artean eta gure artean bilera bat egiten dugu bakoitzak, edo zuek proposamen bat bidaltzen diguzuen bakoitzak, edo guk zuei proposamen bat bidaltzen dizuegun bakoitzak, guk ere gure jendearekin bildu behar baldin badara, hau ez litzateke inoiz bukatu. Eta hori, luzatzea bai, beharrezkoa bada, negoziazioa zabalik dagoelako, horregatik bai, baina ez erabakia beste batzuekin hartu behar duzuelako. Zentzu horretan, besterik ez. Ez dakit, arduragabekeri politiko izugarria dela, ez dakit. Onartu zenuten aurreratzea, urrian, azaroan baita ere, eta gero, eman dizugu, lehen zen dugu moduan, beti bezala hiru gazteko zerarekin, eta aldez aurretik ez delako posible izan, eta atzo esan nizuen, azaldun zuen, zerraik. Negoziazio bat nahi badugu, hori egongo da AEH Bildu dinozu. Hemengo baratzen dut, guk badauzko botonaiko gu bakarrik ere hartzeko aurrekontua, baina gu adostu nahi dugu aurrekontua, eta egiten dugu urte. Eta boska nahiko eduki, gu saiak eragiten dugu onartzen. Negoziazioa, zuek nahi duzuela eta guk ez hori ez da egia. Eta uste dut, negoziazioa nahiko ondo joan dara, azkenengo eztabaida hau ailegatu arte. Eta zentzu horretan ez duzu negoziazioa, zuek negoziatu nahi duzuela eta guk ez, baina heldu gara. Ez dugu esan ez duzuela nahi, kaitz. Bueno, esan duzuek, negoziazio bat nahi baduzue, hori egongo da hori zer da? Hori da hori. Zer da hori? Negoziazio bat nahi baduzue, hemen dago AEH Bildu, hori ez du esan nahi guk ez dugula negoziatu nahi? Ez. Hori da, zure interpretazioa bat. Zer esan nahi horrek aurrean? Esaldiak esaten duena, preso gaudela negoziatzeko, besterik ez. Nik lertzen dut beste gauza bat, baina, gauza izango da, baina negoziazio bat nahi baduzue, hemen dago AEH Bildu, erudera esaten duen moduan, a buen entendedor, son las palabras. Errespetua, ari zarete, errespetu osoz jokatu dugu, eta ez dut bere repikatuko, aurten eta aurreko urteetan. Eta esaten duzue, zubiak haustu edo ez dakizenen esan duzun, nik ez dut ikusten zubiak haustu ditugun negoziazio bat egon da, eta guz gaude prest luzatzeko plenoaren data, bakarrik erabakian beste pertsona batzuekin hartu nahi duzuelako, ez gaude prest.
Gero, aurrekontu konformista. Madre, 6 milioi eta 300.000 euro eta pikoko aurrekontuetan egin dituzu emendakinak, ez dakit, 50.000 euro batik edo, uste dut. Berrogeita zazpi euro batik egin dituzu emendakinak. Eta aurrekontuak 6 milioi eta 300.000 eurokoa da. Orduan, aurrekontu konformista bada, zuek egin dituzuen proposamenak, aurrekontu hori hobetzeko egin dituzuen proposamenak aztertu mesedez. Eta, bueno, etxebizitzaren inguruan hitz egingo dute aurrera. EH Bildu ha presentado 7 propuestas al presupuesto del 2026, de las cuales, desde el equipo de gobierno, estábamos dispuestos a aceptar 4,5, y de esa media que no habíamos aceptado únicamente ha sido porque lo que proponéis ya está ejecutado, a falta de 2 pequeñas actuaciones que están en camino. Pero podríamos decir que 5 aceptamos, 5 de 7. Aparte de las 7 propuestas, hicisteis otras 2 para el presupuesto del 2027, a las que no hemos entrado al fondo de esas propuestas porque ahora estamos negociando el presupuesto del año 2026, no el de 2027. El año pasado, en la negociación del presupuesto para el 2025, sí que aceptamos el comprometer una partida para el presupuesto del 2026, pero creemos que esto debe ser algo extraordinario, ya que no podemos estar todos los años comprometiendo partidas para 2 años. Sí como algo extraordinario, pero no como algo habitual. La economía y, por tanto, los ingresos de los que dispongamos pueden cambiar de manera extraordinaria de un año para otro. Como ejemplo, este año disponemos de 421.000 euros más que hace un año, pero dentro de 12 meses puede ocurrir exactamente lo contrario y, por tanto, debemos de ser responsables a la hora de negociar. Además, no sabemos cuánto costaría ejecutar una de esas 2 propuestas. Eso nos lo dirá el proyecto de ejecución o la memoria valorada, pero hasta que no lo tengamos no sabemos si serán 40.000 o 130.000. Siendo eso así, no podríamos aceptar esa propuesta, más si cabe a un año vista. Bestalde, puntu beltzei irtenbide ematea, seinaleztatzea eta behar izanez gero, behar bezala argiztatzea ere proposatu duzu. EH Bilduren arabera, horrelako ekintzak egiteak ez du inbertsiorik eskatzen. Baina hori, ez da horrela. Argiztapenak inbertsio bat eskatzen du, eta ia edozein jarduera puntu beltzei irtenbidea emateko, ere bai. Aurrekoz gain, ere dakizunez, puntu beltzen mapa bat dago, ondia urte batzutakoa, eta ezken urteetan bertan jasotzen ziren jarduerak bete ditugu, baten bat falta da, baina bete egingo dugu hori ere bai, edo horiek ere bai. Hori, lanean hori gara, horiek betetzeko. Eta beste aldetik iaz, 2025-erako aurrekontu akordio bat lortu genuen, eta akordio hori oso aurreratuta dago, urtea bukatzen ari dela, baina jardueren bat falta da, baina gure borondatea erabatekoa da guztiz hobetzeko. En cuanto a las propuestas de EH Bildu, paso a comentar cuáles no hemos aceptado y el por qué. Eskolak egin beharreko inbertsioak 10.000 euro. Hau lehen aipatu dut, zuek eskatutakoa jada landuta eta gauzatuta dago. Jarduketa bi kenduta laster beteko ditugunak. Elkarte bat etorri zen, bere momentuan zer egin behar genuen esan ziguten eta horretan ibili gara eta bagabiltza horrein. Etorkizunean, hildo horretatik zehozer berri egin baldin badugu, zalantza barik egingo dugu. Baina gaur egun dena bideratuta dago. Eskolan konfirmatu diguten bezala. Beraz, zuen proposamen hau ez du onartu ez txarra izateagatik, baizik eta eginda edo bideratuta dagoela. Gero, gazte emantzipaziorako eta alokaiorako diru laguntzak, 20.000 euro. Esan que no es ninguna. Creemos que el fomento de la emancipación juvenil es importante para el futuro del municipio y para ello también hemos puesto en marcha medidas. Que antes habéis dicho que si no hay partidas en el presupuesto y demás, y que poco menos que no hemos hecho nada en este tema.
Citaré algunas de las cosas que hemos hecho. En su día aprobamos una ordenanza para convertir lonjas vacías en vivienda tasada municipal. Así hemos conseguido casi 60 viviendas más, en muchas de las cuales actualmente viven jóvenes del municipio. Dicha ordenanza en un principio estaba pensada únicamente para la compraventa, pero cambiamos la ordenanza en su día para posibilitar que también se pueda vivir en ellas en régimen de alquiler, lo que ha facilitado también todavía más que los jóvenes puedan acceder a ellas. Además, concedemos ayudas a la realización de obras en las viviendas que se adscriben a los programas públicos de alquiler del Gobierno Vasco, ASAP y Etxebide. Ayudas a las obras que Alokabide solicita realizar a sus propietarios. Concedemos bonificaciones en IBI a las viviendas adscritas a los programas ASAP y Bizigune. Itxaldiak antolatu ditugu, etxebizitza hutsen jabeekin, gazteekin, udal aldizkarian eman dugu laguntzen berri, eta hainbat bide erabili ditugu. Bere garaian, ugoko etxebizitza hutsen errealitatea ezagutzeko azterlan bat egin genuen. Baina dugun errealitateaz ere jabetu gara. Azterlan ark ondorio estatu zuen moduan, etxebizitza hutsen ia jabe guztiek ez dituzte alokairuko etxebizitzak atera nahi. Edo ez dute bideratu nahi alokairura etxebizitza hori. Eta ugaun interneten errealitatea zari gara, eta ugaun interneten bidez alokairuko etxebizitzaren bilaketa egiten baduzue, etxebizitza bakarra aurkituko duzu, edo gu behintzat etxebizitza bakarra aurkitu dugu alokairuan ugaun. Ez dago eskaintzarik. Segurazki, bat baino gehiago da, baina gu bakarrik bat aurkitu dugu. Además de lo anterior, el Gobierno Vasco es quien tiene la competencia de la gestión en materia de vivienda y ya cuenta con programas específicos de ayudas a la emancipación, Gaztelagun y Emancipa. Y no solo eso, el Gobierno Vasco además ha puesto en marcha una línea de avales para que los jóvenes puedan comprar su primera vivienda, concede ayudas a la rehabilitación, concede ayudas sociales relacionadas con la vivienda, prestación complementaria de vivienda y prestación económica de vivienda. Tiene también los programas ASAP y Bizigune, seguros ante impagos. Además, con la nueva ley de vivienda, a la que por cierto EH Bildu ha votado en contra, se va a garantizar una reserva del 50% de VPO en las promociones del Gobierno Vasco para las personas jóvenes. Se va a facilitar la conversión de lonjas y viviendas, cosa que, como he dicho, ya en Lugo llevamos haciendo muchos años. En las zonas tensionadas se ha suspendido la concesión de licencias para la creación de alojamientos turísticos. Se limita el crecimiento del precio de la renta. Esta nueva ley va a posibilitar también que se cree una gran reserva de suelo para construir VPO, además de crear un fondo de inversión para construir vivienda protegida y reducir los trámites burocráticos, para que las promociones de vivienda no tarden tanto en llevarse a cabo. A esto hay que sumar las deducciones en viviendas que aplica la Diputación Foral de Vizcaya, principalmente para la compra, que en su día EH Bildu, que luego rectificó, dijo que las quería quitar. Además, nos consta que los pocos municipios que tienen ordenanzas para ayudas al alquiler, porque son pocos, las concedidas son residuales, ya que el 99% de los jóvenes que solicitan ayudas a la emancipación entran dentro de los requisitos que marcan las ayudas del gobierno. Es más, algunos municipios incluso están quitando esta ayuda porque no funciona, porque la gente acude a las promociones, a los programas del gobierno vasco. Y una vez más, hacéis una propuesta pues genérica, ¿cómo no? No se detallan los requisitos para acceder a estas ayudas, no existe un diagnóstico ni nada que se le parezca. Y por supuesto cambiasteis el criterio inicial. Primero decíais que para las personas que no acceden a las viviendas, a los programas del Gobierno Vasco, y luego ya os preguntamos a ver en qué casos, que nos digáis a ver qué casos son y que nos mandéis otras ordenanzas, pero decís que ya cambiáis y ya no es para... En principio decíais que no tengan derecho a otras ayudas similares en vigor y ya la segunda decíais que habrá de tenerse en cuenta la compatibilidad o no de las subvenciones ya existentes. Bueno, ya cambiamos un poco de tercio. Y luego, janeko zabileko ganbara gela atontzea. Bueno, honetarako 1.000 euro bideratzen zenituzte. Ulertzen dugu 0 eta 3 urte bitarteko aurrentzako aisialdi espazioak sortzea interesgarria izan daitekeela asteburuetarako, baina proposamena ez da ekonomikoki bideragarria aurkeztu duzuen moduan. Gainera jane jauriko ganbara erabiltzeko beharrezkoa litzateke bertan egongo den begiralearen bat edo beste.
seguramente bat baino gehiago, 0 eta 3 urteko umeekin, begirale batekin ez du ezer egiten. Garbiketan lan osagarriak egin beharko lirateke. Gastu energetiko asko handiago izango litzateke, hau egia da gutxienekoa dela, baina hori berotzeko ondo kostata egiten dugu, eta claro, asteburu hauetan umeak badagoaz, etengabe egon beharko litzateke piztuta, baina hori gutxienekoa izango litzateke. Gainera, ezin izango genuke ordutegi finko bat markatu Jane Jauregian. Janeko ganbaran, hainbat ekitaldi egiten baititugu urtean zehar, horietako batzuk denbora gutxiekin antolatutakoak. Eta ez da bakarrik, hainbat elkartek eta alderdi politikoak ere erabiltzen dute. Horrek guztiak, ordutegi elakor bat edukitzea, ekarriko luke, horrek suposatzen duen guztiarekin. Eta hori esan dudan, horrek guztiak dudarik gabe, ordutegi aldetik, ezin dugu jendeari esan, asteburu honetan zabaltzen da, honetan ez, gaur arratsaldean bai, bihar goizean ez, hori, ez da fundamentu. Eta gero, ez geunden adoz, proposatzen zenizkiguten partida batzuk kentzeko, eta ez geunden adoz, puntu beltze zari gara eta segurtasunez, eta kendu nahi dituzue zebrabideko zebrabide batzuetan jarri behar ditugun argiak, segurtasun hobetzeko eta adibidez San Bartolome auzoan jarri nahi ditugun kamera. Gero ere, proposatzen duzue, nagusien etxean sukaldean egin beharreko obran, 56.000 eurotik proposatzen duzue, 50.000 kentzea, eta gero remanentearekin egitea. Remanentea, ez dakigu zen edukiko duguna da ez, suposatzen duzu oso edukiko dugula, baina martxoaren erdikaldera da mailaren arte, ez dugu jakingo edukiko duguna da ez, eta zenbat. Eta batez ere hori, esan behar. Ez dakit zer esan duzuen. Errepikatuko dugu berdina eta... Aurrekontuari dagokionez, ni berri azpimarratu nahi dut. Giro honain arte oso nahi izan dela, eta berrietako negoziaketa bat egon dela, baina egia da, azkenengo eztabaidak, dana ez dakitzen ezer. Zipildu egin duela, baina ni positiboa esan nahi dut, eta etorkizunean espero dut bide horretatik lan egiten jarraitza. 6.316.000 euroko aurrekontua hartu da, bai sarrerena bai gastuena, 2025 urtearekin alderatuta, 97.500 euro gehiago ditugu diru sarreretan, eta beraz gastuetan ere bai. Hortaz, 2026ko aurrekontua 7,3an igo da. Diru sarrerei dagokionez, udalkutzatik datozenak, 3.900.008 eurokoak izango dira. Hau da, aurrekontu osoaren 71,76. Horrekusetako 6.316.000 euroko diru sarreretatik, 4.975.000 euro, oda 70,85 beste erakunde batzuetatik datoz, Eusko Jaurlaritza eta Bizkaiko Foru Aldunditik. Eta tokiko zerga eta tasetatik bildutakoa aurrekontuko diru sarrera guztien 29,5%koa da. Contra el gasto, destacar el incremento que ha sufrido los capítulos de personal, el cual ha aumentado un 5,64%, suponiendo el 26,77% del presupuesto total, 65.500 euros más que en 2025. Con la subida prevista para los salarios de los empleados y para también la alcaldía, es el tercer año que se sube en los 14 últimos años. En los 2 años anteriores se subió un 2 y los 2 años un 2%. Insisto, tercer año en los últimos 14.
y en los dos anteriores, que cuando yo no estaba, se bajó el sueldo un 5%, creo que 2 veces. Y también el capítulo 2, compras de bienes corrientes y servicios, el cual se ha visto incrementado en un 7,39%, 202.828 euros más que el año anterior y 450.580 euros más que en 2024. En este último capítulo destacar varias partidas: adjudicación de servicios de limpieza viaria, jardinería y limpieza de edificios de titularidad pública, más 18.000 y pico euros en jardinería, más 53.815 limpieza viaria y más 21.516 en limpieza de edificios, en total 93.678 euros, y en la adjudicación del polideportivo más 101.000 euros. Pero en estas adjudicaciones hay que tener en cuenta que únicamente se ha computado el gasto de 9 meses en el campo en el polideportivo y de 5 en limpieza viaria, jardinería y limpieza de edificios, ya que los contratos actuales están en vigor hasta el 31 de marzo y el 31 de julio respectivamente, con lo cual el año que viene la subida aún será todavía mayor. También tenemos el convenio de Urduñaderra para fomentar la actividad económica, 16.900 euros, estudios y trabajos técnicos también aumenta en 25.700 euros, la ayuda a domicilio aumenta en 23.000 euros, las colonias felinas en 16.700 euros, la mancomunidad aumenta también lo relativo a la mancomunidad de 1.500 euros en tratamientos, 7.500 euros en voluminosos, 11.400 en la cuota del alcalde, total 29.400 euros más que en 2025. Reparaciones ordinarias también, 25.200 euros más. En cultura, además, sin tener en cuenta la actividad extraordinaria que celebramos en 2025 en el mercado medieval, hemos aumentado la partida de actividades socioculturales considerablemente. Además, las subvenciones a los clubes deportivos y las asociaciones culturales han aumentado un 13,19%. Proyecto de recuperación de la memoria oral, un proyecto importante para recuperar y sobre todo para que no se pierdan historias de nuestra villa. Destinamos a este proyecto 18.150 euros. En igualdad se han aumentado las partidas en un 19%. Campaña de concienciación de heces candinas. Este es un problema importante que sufrimos absolutamente todos los municipios y que sabemos que tiene difícil solución, pero creemos que es importante incidir y hacer esta campaña de concienciación de 5.000 euros. También redacción del proyecto de ejecución de la adaptación del frontón de Guernica-Ampalancha, 14.520 euros, que fue una de las partidas acordadas en el presupuesto del año pasado con EH Bildu. Kultura eta euskera arloetara, partida desberdinetan, 7.000 euro bideratzen ditugu, kirol arloan, diru laguntzak eta inbertsioa kontutan hartu barik, beste 740.000 euro eta enplegurako 43.000. Gizarte arlorako 409.000 euro bideratzen ditugu, etxezitzeko laguntzak, gizarte larrialdietarako laguntzak, zainduz programa, lege aholkularitza, drogamenpekotasunei edo adikzioi buruzko ekintzak, adingabentzako eta familientzako arreta, gizarte zerbitzuen kanpoko zerbitzuak eta kontuan hartu behar dira, baita ere, Eusko Jaurlaritzaren alokairu programa publikoetarako bideratzen diren etxebizitzak birgaitzeko laguntzetara aurreikusitako 10.000 euros. Para limpieza viaria, jardinería y limpieza de edificios, recogida de residuos sólidos urbanos y reparaciones varias, destinamos prácticamente 1.200.000 euros. En cuanto a las subvenciones y ayudas, dejando a un lado las del área de acción social, destinamos 210.000 euros. Clubes deportivos, asociaciones culturales, asociación de comerciantes, bono, etc. Kirolak ere merezi duen garrantzia edukiko du aurten, kiroldiaren aurrekontua 20% handituko da, gimnasia handitzeko egingo dugun inbertsio garrantzitsuak kontuan hartu gari. Ikastetxeetara inbertsioak kontuan hartu gabe 403.000 euro bideratzen ditugu. En cuanto a las inversiones, está previsto que destinemos 509.000 euros, 509.470 euros, entre los que habría que destacar las siguientes, por cierto, algunas de las cuales son propuestas hechas por los vecinos y vecinas. Ampliación del gimnasio del polideportivo, 60.500 euros, adquisición de maquinaria para la ampliación del gimnasio, del mismo gimnasio, 48.400 euros, cámaras de seguridad, como he dicho antes, para poner el barrio de San Bartolomé y en algún lugar más, 20.000 euros, reforma de la cocina del hogar del jubilado y jubilada, 46.470 euros,
adquisición de nuevos columpios 15.000 euros, para caminos rurales 36.300 euros, para reformas del campo de fútbol 40.000 euros, para la mejora del solado del parking rotatorio prácticamente 86.000 euros, para gestor de turnos del servicio de atención al contribuyente para SAC 14.400 euros, para el cajero del SAC para que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar todo tipo de trámites con el ayuntamiento fuera del horario del propio ayuntamiento. Vamos a destinar también 15.000 euros para la aplicación móvil para que nuestros vecinos y vecinas puedan realizar gestiones con el ayuntamiento de manera cómoda, 17.700 euros. Si bien aquí pues es verdad que estamos también hablando con Bizkaiti para ver si nos pueden implementar ellos esta aplicación. Vamos a poner también un buzón de depósito de libros en la biblioteca para que las personas usuarias puedan depositar esos libros fuera del horario de la misma, 3.850 euros, pasos de cebra luminosos 16.940 euros y un aseo público 60.000 euros. En este sentido, hemos de recordar que en 2025 no se han ejecutado 2 inversiones únicamente, porque el año pasado hubo bastantes y hemos ejecutado todas menos 2. La primera, los cargadores para coches eléctricos, porque Iberdrola se está demorando en exceso, pero bueno, han retomado el tema y bueno, esperemos que pronto sea una realidad. Y la segunda, la mejora del alumbrado en las zonas de Arandel y Toki, cuya licitación sí que hemos publicado recientemente, pero bueno, por circunstancias ha quedado desierta. Se presentó una empresa, como sabéis, pero presentó de manera incorrecta su oferta, con lo cual ha habido que excluirles y por lo tanto ha quedado desierta y estamos ya con los trámites para volver a publicar esa misma licitación. Y bueno, lo dicho, esperemos que en los próximos meses ambas inversiones que vienen el año pasado pues sean una realidad. Y nada más. Zuek ezetz eta zuek baietz. Hamaikagarrena da Nerribioi Ibaizabal Mankomunitateko Euskararen Batzorde Tekniko Politikoan Hugo Mirabellezko Udalaren ordezkari tekniko eta politikoa izendatzea onartzea. Hala badagokio. El punto 11 es aprobación si procede del nombramiento de representante técnico y político del Ayuntamiento de Hugo Miravalles en el Comité Técnico-Político de Euskera de la Mancomunidad Nerribioi e Ibaizabal. Hamagarren puntua... Salte bindut bat, bai. Bai, zuzen zauz. Barkatu, Hamargarrena. Ugauko udalaren irudi instituzional berria onartzea ala badagokio, el punto décimo. Aprobación si procede de la nueva imagen institucional del Ayuntamiento de Hugo Miravalles. Hamabaigarrena, Hugo Mirabellezko udalaren etxeko indarkeriaren biktima diren emakumentzako eta larrialdi urgentzia sozialeko egoeretarako barrera etxea arautzen duen reglamentua onartzea ala badagokio. Aprobación si procede del reglamento regulador del piso de acogida para mujeres víctimas de violencia doméstica y para situaciones de urgencia social del Ayuntamiento de Ugao Miravalles. Hamairugarrenea da informazio batzordeetan landutako gaien berri emoten da. Se da cuenta de asuntos que han sido tratados en las comisiones informativas. Ogasun irizpide batzordean dauzkazu trazio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga. Ahora vamos a ver el de puntos que han sido tratados en las comisiones informativas. Zerga honetan, en el de impuesto de vehículos de tracción mecánica, 3 daude. Baten da obaria jasotzeko motor hibridiko eta elektrikoa ibilgailuengatik, beste baten baja emotegatik eta beste bat 25 urteko antxinatasuna duten ibilgailuan. Son 3
ya he dicho, del impuesto. Una es una bonificación por motor híbrido y eléctrico, otro ha sido por baja y otro por la antigüedad de más de 25 años. Eta gero, egon da, egia zinen gaineko zergan, egon da beste diru laguntza bat eskatuta, bizi egune. En el impuesto de bienes inmuebles, una ayuda en bizigune. Gero, iregintzeko irizpide batzordean, obra txikiena, la de los decretos que ha habido de licencias de obras menores. Gero, kulturan egon dira ostiraleko antzerkeren bat, dentro de cultura está lo del teatro los viernes, y el Gabonetako kolonia, aurtengorako las colonias de verano. Gero, kirol eta lanen irizpide batzordean, kirolak egiten duen hileroko txostena, el informe que hace mensualmente el kirolak, y gero azkena da gizarteren irizpide batzorderena da gizarte ekintzan arloan aurtengorako abenduan izapidetutako expedientea berri monta. Se ha dado cuenta de los expedientes tramitados en el área de acción social. Para ahora, en este mes de diciembre de 2025. Ezuiko osoko bilkuraren ez dago regula alderarik inigo esan duen moduan, baina zeu zer esan duzue, negatik ez dago arazorik, beste barik ikatutzat ematen dugu, gabon zoriontzak guztiori eta zorionak eta urte berri.